Эми кыргыз жарандары Швеция, Франция жана Литвада иштей алышат. Жарандарды ишке орноштуруу борбору Литвалык Евровиз компаниясы менен макулдашууга кол койду. Жыл аягына чейин бул өлкөлөргө 5000 кыргызстандыкты ишке орноштуруу пландалууда. Борбордун жетекчиси Алмаз Алыбаев Евровиз менен түзүлгөн келишим мигранттардын укуктарын коргоого жана ишенимдүү иш менен камсыз кылууга шарт түзөт дейт. Эки сектор боюнча азыр жумушту алып барабыз. Негизинен айтканда курулуш тармагында жана чоң машина айдоочу элдер керек. Чоң машина айдаган жарандар барган мүмкүнчүлүгү бар. Күнүнө 70 евронун алкагында төлөнөт. Бул эң минималдуу төлөнүүчү айлык маяназы. Ошондо 1600 евронун тегерегинде акча алат биздин жарандарчы айлык маяны. Заработная плата, возьмем, будет колебаться. Человек, который приедет к нам, если он водитель, то у него начинается заработная плата, возьмем, от 75 евро в день. Если он не имеющий стажа работы, опыта вождения, то у него, мы обучим его, у него пока он будет учиться и стажером идти, пока он будет учиться и стажером, он будет получать там от 30 до 45 евро в день. Как только он уже выйдет на каденцию без стажера, у него начинается от 75 и выше. И возьмем заработная плата уже в градостроительной отрасли, начинается от 850 евро и выше. Здесь все зависит, где он будет работать. Если он будет, возьмем, работать в Сеназере на судостроительном, то у него минималка будет идти от 1600 евро и до 3. Все зависит, какую работу он делает, какой опыт уже научился. И если он сварщик будет, сварщиком работать, то это будет тоже идти от 850 и выше, от квалификации его труда, от стремления заработать. Роман Халимковдун айтымында компания мигранттарга ишке орношууга жеңил шарттарды уюштуруп берүүгө аракет кылат. Себеби кыргыз жарандары ортомчу компаниялар менен кеткенде кызмат акысы үчүн көп акча алып коюп жатышат дейт. Ведь чем меньше ваших граждан приедут к нам с минимальными какими-то долговыми обязательствами в вашей стране и обходя какие-то определенные посреднические предприятия, чем эффективнее они будут работать. Почему? Потому что у нас ваших граждан работает на сегодняшний день порядка 18 человек. Но все они пришли к нам с проблемой той, что у них их посредники в вашей стране загнали их в долговые обязательства здесь. И наша компания гарантирует о том, что они получат полный соцпакет. Они бесплатно проживают, бесплатная форма одежды, бесплатный транспорт выделяется на работу и домой. Вы будете проживать бесплатно, а вам нужно платить за коммунальные услуги. Швеция, Франция жана Литвадагы вакансияга тапшырууну каалагандар жок дегенде орус тилин түшүнүшү керек. Себеби ишканаларда кураторлор орус тилдүүлөр болушат. Жумушчулардын алгачкы тобу онлайн каттоодон өттү. Вакансиялар куруучуларга жана оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына ачылган эле. Эми Евровиз анкеталарды карап чыгып, жумушчулар менен маектешүү өткөрөт. Эгерде сиз кайсы бир тармактын адиси же тажрыйбалуу айдоочу болсоңуз, анда сизге ишти алып кетүү жеңилирээк болот. Мындан башка да вакансиялар алдыда ачылат. Мигрант KG сайтын акмалап туруңуз. Бул вакансиялар боюнча кеңири маалымат алуу үчүн экрандагы телефондорго байланышсаңыз болот. Бул өлкөлөрдө маселе жаралса, Кыргызстандын Францияда элчилиги бар. Швециядагылар Германиядагы элчиликке, ал эми Литвадагы кыргыз жарандары Беларустагы элчиликке кайрыла алышат. Көрүшкөнчө аман туруңуз.